Sebenarnya ya, ngayon pakita ba sa tokasan biasa kini pengilam kabur berito umaran buatan aso komal. Sa biasa kini pengilam kabur berito umaran. Ngayon pakita rin wama biasa. Kemudian biasa kini pengilam kawang masih orang Bunina spasi aking panglapo ngayon mo ngayon moti te ansa wala ko sa pwede madali ansa wala kasalta pa wasa pinag sa pinela ba sa ngarana umahala so ayaw siya aking pingla ano yung nahanasa ang ngayon ko paparkin ba ang may mat manasa may mat manasa Aba sola siya akan pengalaman yang namanya mo karena yang ngayon sola siya pamakai to kasi mo kasalater kaswa kagan pura makas angin swa kagan kiti soman may mabagagan manokel karena tangay utatang masuras pewe ngayon utatang kasalata mo man asasi tiada asasi patapa patapatay na kanila pa yawasa tama karata ini lang tama karata yata tupin pamay pamaya so kan tupin pamay tawutano kumin na marpi matlanim tagawen ponpe mayroon pila sa patapa daerah si kuya kana sa patapa utara marki pengilam na po na marki paus. Pa iso kalkan sepin na marki po. Iso kalkan pangakita lalu kita pengilam ima kana tayo papakita la may pas. Dahil la pengilam tapatakutin may pas onis magmabene sa yawa sa nisi pengilam. Wasakis usitang may pas papakisa Yasan sapuer. Karena mereka sama pengilam, saya suka mereka sapuer. Iso kan nawabala mereka sama sapuer kalau patut pengilam onis. Asal kesme, wasa kesme kaya kata dia pak, ini so kalau mesin Mei, iso kalau Brentwood plantation. Ini rakyat tidak itu orang membahas apa. Tapi istri orang kasar bayar wasa peloyuasan pengilam atau kosa kita peren pun wah ada sapuer. Pamas sapuer sama terlepas brand sama terlepas itu ada sapuer etemer terluar. Kebayi wasan pelai wasan pengilam atau kosa tidak terluar. Amurito sakan mereka penangki dan terluarnya, wiala terlepai, wiala sebuah sapola sapoer, wiala eterasi rancur. Terakai wasan rancur masih ada. Indah wasak na ada sapoer. Mereka yang kini pasti kalah. Bahasa saya sepatutnya, kumaya sebaik mereka walaupun selepas. Selepas, naik ni ada, nanapas, tekan nanapas pengilam, ansur. Kalapan nanapas tiap lama isor, na puman selipu, mengun bersama selepas. Wasagis masih sekarang kat mas kan tirim masih maksud masih lepas. Tapi tiap lagi isor wala na wala pas isor wala senin sakna. Tapi kereta pilai pasal lepas. Narpas teka paspe selepas nak kosan kina sapoer. Mamina wasagis mereka yang ada pasal karga. Pa irami sekarga pui. Kalau dah agak kita bilang wasek sekarang, mungkin tahu ni yang itu soal kan kapal dalam,
Ansa buiwasa sekarang sisi. Te enimen isokan kelihatan kila sakaru. Enila paesasi enimen me isopa. Ime enila masih anu minana sasi patopat. Enila sakaru on isopa asasi enimen. Muinen kaavesi seskaade toresa me romma. Te imakareta yadan ngai pilenge answer hakma kila ngai dagang nama di matane bukana memen mas se ngai kakan pele pasanga dan sakau me pai me ni manu me ngai bakareta me yadan maru tahu kita nilai lau rano apa SSM lepas kalau dah kalau kaya mal tapi mulai mau mengajar kila ngai suang ya dan penekin man senanas kalau kaya kita nampak ngai kosanati ya dan kulit malu na ria ketua pa ya dan memang mereka kis penek buaya pasan kagan ya dan buaya sekasepar kalangan orang mefugla. Tapi ansau ya dan Mayor Keller, Mayor Maker Keller ya dan buaya apa ya dan nak asasi constitution, ini mina asasi Indonesia. Tapi ansau kesana di barani me berlapani siapa, ane perai le sabtua. Pa ya dan na roman pa ian sama mayor kada renamen santilata na pun na martin makayo ya ta ipelak om na me pila. Tapi imanga yesa me to acceptance. Bayar ani dia ya ya dan me sangna me wewe stop pakai mana paparan ini dia beri sektua waso sektua me rani ini dia tu ya dan asal masa mereka sana itu par ya dan rani siak silu kis penegoros na bila mina marsan toksa senut kamana me bila Tapi mana penik naik par maka ini ada kemana me buat ayu. Tapi ini penik pun pilih ada buat kita umum. Manusia buat umum mana kosan tidak saya irasi orang sih sama. Karena teman kita pun mewakili benar mereka salah dapat kan irasi minamah. Karena tambah esel pitlar mas pena silman ke paman nama malu minna nawai pioras rasa la participate mar kia kata ma tata on namar ke bawai nama emani sola kangen tata sebab malakai nasi Tebakara tatkirin marin pengla puye sepitla ba raswa wiara tata ragai ma tagai ter so tata ko ngai pairan anso paras makitin wei kekta airan pulis sawo ran para tata kita tamera kangan kita tamaksan temme karena sontung kuya ngai kolegis kisil kau sang yadan ngai swakul dia yadan ne chairman ini eweu yadan wasana counseling pemila rada sukiya ngai da ayo bulan rada sukiya ngai sap rada sukiya ngai pa senese pais ma sap pemila pe bas wasa Imakara da ay karban na yato rin mga kasa kan makamera la wera ma sapama mapinila sapama so anen sapaka kana sa yata mayo
kuma mesik kuma ya bisa akan pengla nama ki berbeda kisah marmasi kisah marmasi eswaka sasi pilita demokrasi yang dan enermas pun poeta Audi ma isanan to sa bangga kisah sapna daso. Au mini pegila emine tana pasantin pegila sana main semenu samme namar ki kayu dan namar ki kalun me pegila nakapa me pegila asal nama kalun dan nama isa kona me kusa kaya asas nama karena sebenarnya nama itu kenapa ya? Title apa ewa. Karena kemarin kita kesawa kena perpuluhan title kesawa. Ewa itu kaisor. Pasal pakataya dan nama kita saya patos. Ewa itu ngai siang bang mewah kuliah yang kisah nama saya dosa terkaburang in awal. Tengah ka irarela memar. Memang bangga kita markapo. Payah kakak pemula tamat sam. Ongin kol be yadan. Kira iluskan isapa. Adi ispa. Mame pengelap yus marin nama ki magleni. Kuma serta tahun by sopa, waktu ispa was all meaning. Isopa, wewe iso mamakas ka wewe kita. Isoyo, imeroyo pula. Isa namarki. Termaman makmakila isoyo pasangin kilin. Maro kira isa namarki. Kumasi magkakara taksasi pagila. Sasa pagila poras, nono papa. Pangkakilera seribu ba iso ya iso paksa sioros asang pene rela martima yengen sampai ime sepenu ya asas nama yengen sampai paksa sirki sang nama ki oleh website kemesa website kira nama ki ya semenu Ima kalau ada meksai, teksasi kurang nama. Tapi semenu, ima wiata sap, ima kesanti mana nama bila, kesana di bahasa sapan bila, pene anak rebuat. Sapan bila wal terima sapan. Wal bisa masasi, pene kesapan rebuat. Ali biswa pilih sapan. Kesapan lah walin bila. Emine walan buya baranggakan kurkul sapa. Anda mapan be kuya kebetulan wow anda ma kapkapen kalangan kia mo sabun yang mamut sa pasangin sap ma ko kia pasapo ko me sabun mandamar ki. Taba mate sak pengila pasana di kuman kuya pengila kayo kuman kapakalan nasa po kuman katoka patakatit makoneko na sak na lewan magmaswa ka payadama sa pamankes pai conditional subsequent manutan patak takamakal tapos sa kayo so manasasisya ko so mumum bali lipases kami kalakin solokona kami sa bakal ngaira kami wonikin na sa dina mo solokona mumum ewi ayo kasi pasanti sa semenwa pa me sokong mumum make colors and alu pa na mania redo sa colors and masyadong ew karya sa pagkikila sumar sa kuya kisen kosanti me pengla penuya redo kasilu songan mampulap paskes bakala politik ke gue polo politik utana la redo
pasang ada sama iran ko sana itu pengilap mayra selo wala man bisa esa mo sana to itu ke me ilar ke kuat me esa en saka to itu aran mo na iran kamangai lam lai paturin walin pula bukan ala ilar ko taraga kan ko dia pukir Kemarin kita raina kala pela maile na puki ke yokasa pera sakka ala retos. Kebasangan me pun makasati sang semenu paksasen uya paksasen kakan kulkul me kulkul sapsas. Tabai problem mo kay kilata itano sa pingala. Kumasi oras makamusan man kon pe na nawai me kuma yadan kian sa pamasi rea masi penene pingila pairar kuwa me pingila me ras se supaya sa pamasi kara pe yuter sapungan pandu kuwa sa pamasi pangai gai sa saman pa me sap karas me kuwa ke se ngai sa pasapanis pasa para sa kuwa ala nasa pun papa tapi pasepo papa tapi ala papa papa tikensi papa is koros mas sekowa ke sapa oras papa terses mama biasa kainan papa kanso portala pegila terus automatically pulang nasa sesuai teknik pakai sapas mana kepokat. Wahai bahu yang berlapitan. Siapa mampu makamakian yang mampu ninalang ko, bilas wahai pasapan mo. Rabasap mana nasa pasasyo mo, pato ring sango mo, pato pagsango nasa pasas. Tasiribu kayo kumasi tayo mo, masikita na kayo sa paramo, kumain na. Wahai nina palang siya taga Latin Mayor. Dan gagal kosa dapat. Pasai saya lepas apa ni? Saya akan mengajak nama mayor ke mana lah sapo besto. Apa yang apa resto lah yang program bayar para usaha itu. Tiap lepas apa ni? Dan kensan lepas apa ni semua. Mak masih ke alas apa ni? Nak makan ke kisah-kisah rumah apa ni nak bakal apa? Kaya kasapal resan sistem. Mama yadan eswa kamakai banyak makmana pengelap kita utan wal kemasi main dan pengelap sekitar pengelap sang sepan besarnya wasek na alabas na pun beliau alu dalam na kesen paru yang pengelap Ngaisok mga atalaili, panasa paniksali, masas kaya lumas, ataloili. Ngaisok mga atal, makaroon ng silisak na kay kalutaloili. Karap, wayak, taga-tip, utan, kay katirila na yatas. Naalabas mo sa kaya lumas. Pangilap kawan, kamutan kay tiputin. Karap, rabi na kay mawala kita ng mayor kapungita reba. Waltepe makakan tetap pemila. Ngai kilala ba saya nana yang masih sawas. Audi ko masih ter. Ngai lameta ayuran nga patar yang masih one center maksasa ka ito na. Sa sen kipana wali po minum na pangila raga kan buya kanara pa kamakalata pa. Rasi po makowa rasi weka. Pangai wasa pun na pangila. Ngai kiyare na ito sayo ko na lima na napal. Ngai sa ko na ngai siwa ka kan alunta na nasa. Wente ko. Para so ka man kamakala. Ngai wali ati rasa ko na sasyo. Sabay magayo na ngai. Sa kan kibalan sompong karas ilang kamakala pa ko. Panale palo so ni ay wani kakan pinakala mga sa kipan. Walang karada level
ma ya dan kamawe wogin esasi na markin na pakariya ete na kaupen kipena mo ay kipena wali bugla poros na irama penita asali bolivia rape nila pude bolivia rape usitan me kisang na wasa bolivia Yuskin ni toka kita ya na lepole bar ka pakalet en kagan pakal ira winta me warwar me wapi isa keta selat na o mesan ya da lepole lekatala ala ka toka bane me samnas me selo mo ya ira me pinita oras wapi di la mesena me wasa lap peset en ada na lepole Imerasa usapin kapakaleta yana, kapakaleti asasi lepo. Mo isyo asasi, yakanay. Kaya yakaw yata sa warwar ko sa akin lepo siya. Sa pen lamena man, yata ilabas na pumen lepo niya. Masasa kagan mga yung matang atala sa mulag latin ko sa mga case. Alu tala mata. Kau nak kapin level 6 kau, yata sa warwar mga mapide sa katasela, wan sela, warwarala de imina yung amdara magawa wasatu, malibu wamam egis matomas pang napenglam, wasakis malibu gagalak tutu ime lakali, dahil sa kaya warwar pas na katogaban na nasun ng pulri ako may kaipo. Lakali daga sonbaranes mawal kaya ala tutulan. Men, kaya ala kilala ako na warwar ko hindi ang kapitalan. May labanan sen may daga konselan tuniti daga pakita kaya kagan kamawala sa alipolo wata warwar ko yan sa kamawala. Mana mga ngayon kilabautan, architect, wata-wata men. Paansa waras may kakaso, pil kaya ayatak sa mo ayati daw atila na warwa. Maitir kaya na ayati lang. Amo ba, emna terus kisraki na pumende bulu ya ng mamanbayan sa asway saran pagkataya pil maayasang na napulang. Bayi karma kayo mga naman suya kumasa. Ma reasasin ko na isasin ko maswaya po iksasin ko na imesangirama. Kumasa kamu nga kanila. Pamuro nagapurang pag-arkita ito pa yadan sasyan to na ang kakan sa wasar masan kamu kumakalito. Yadan karpa karyo. Ngayon naman Ngayon naman kapengking 5 tama uyawi kuy na kala. Kumali man may pamata tao sa lakana inanin kwenta mo. May aswa kwenta aswa kagaya na kala. Inanin kwenta mo. Ekapa ay na kala. Uwi ba kumanan siya muna sa kumasikap. Bahkan kila sasi rani liu. Agan me uyasak kay kaping laf ong ya isma speaker irano ong ya sasi rani liu. Uyasak momena kos-kosan na magsasan uyasak mo. Sasi megis kawela kasama. Kasih naik kaping, naik dengan kaping yang sasi ada, keynotes. Lebaran apa main naik power, and sulakat pa, talisina, gay pastor. One mau na presentation, Mrs. the senior sa kitok tamak sasi naman anak rom enaninde ama naisa mana kilikilel pa kilelito mo alana atawai uta den outing penamik o koros pesa wa sia may mo ngayon ba sa oras
per vida ta magkapara ko nga sangre isinya. Sa sita porta imas.